The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show Anniversary RCS. Sipayan na kayo man di may sangay bilang. Sikat di amin ko, sikat di ragrag sa Mabayin ako di outfit mo sis no mapukaw ka biyog ko kawameten di puso Napuno to'y ayan sagwa Ikarikin sa pata Di ka to'y kulbo Di ka to'y suksukat Tasikat iamin ko Ay nilang Christina, ay nilang Elma Cabico ay ayutin ka Gusto niya napudno daytoy ayan Iamin na po suket ring lap tasikat hinkari tumpad daytoy puso hinganakin patay tasikat iamin ko. Hi Kuya Jayme, Tita Elma Cabico, Tito Elmer Tabanyera, Tita Cristina Nicanor, Ma'am Lisa Ramos Villanueva, and of course, Tita Emily and Tito Merry Christmas, Ma'am Lisa Ramos Villanueva. Enjoy watching. Wendy na Christina. Pito Katawenin. Hi, Ate Lodi Oy na ganon. Sir Carlos Grande Abraham, Sir Jumar Alcantara. ay ayutin ka Hasta Mekania. napudno daytoy ayan Iamin na po suket ring lap tasikat inkari tumpad daytoy puso hinganakin patay tasikat iamin ko tasikat inkari daytoy puso hinganakin patay tasikat iamin ko hinganakin patay tasikat iamin ko